Çiyayeke zwanan yek ji çiyayên Bakur û Rûşlatê Sûriyeyê bi 3 kîlometre dikeve başûrê bajarên Hesekê ye. Ji ber ew warê darên Kezwanan e ev nav lê hatiye kirin. Ew çiyayeke bi heybet e û dilê xwe de gelha sûkera dihewîne ku ew jî nîşaneyeke dîrokî divê herêmê de ye. Şahidiya sekna wê ye û hêzeke ku di dîroka herêmê de bê hesabkirin ava kiriye. Ev lûtkeya bilind, rihê berxwedan û qehremaniyê derdixe holê. Cihê ku şahidiya cesareta têkuşerên azadiyê ye li hemberê hemû şert û mercên dijwar kiriye. Lûtkeya ku çîrokên fedakarî û berxwedanê di nava xwe de dihewîne û her timkîne bîra me. Rihê fedakar û biryardariya hişka şervanên YPG û YPJ û qehremantiya wan. Ew berxwedana ku disiya lûtkeyên xwe yên bilind e û eraziyê wê yê bedew hatiye raberkirin. Cîhanê çîroka qehremaniyê divê lûtkeyê de nas kir. Dema ku yekînên parastina gel û yekînên parastina jin ji çeteyên hov rizgar kir. Di destpêka sala 2013 de komên çete ên bi navê Cephetül Nusra bi armanca kontrolkirina bajarên Tiltemir û Serêkaniyê êrişî herêmê kirin. Lê bi berxwedana şervanên YPG bajarê Serêkaniyê hate rizgar kirin. Lewra çeteyên Cephetül Nusra armanc kir ku herêma çiyayeke zwanan radestê çeteyên Daişê bikin û bi vê yekê baregehên leşkerî yên rejîma Sûriyê li gundên Xerra û Mexlûca ku mezintirîn gundên çiyayeke zwanan e dan berxwe. Hingê êrişên xwe yên li ser bajarê Tiltemir û Serêkaniyê dest pê kirin û ber bi herêmên Rojavayê bajarê Hesekê ve hatin berfireh kirin. Çeteyên Daişê bi tirsandina gelê herêmê kontrolkirina xwe li ser herêma çiyayeke zwanan ferz kirin. Sivîlên wê kuştin, êrişê gundên Asurî kir, bi dehan ji xelkên wan gundan kuştin, bêtirî 100 kesê ji pêkhateyên Aşûrî rapandin. Çeteyan hewildan ku çarçoveya êrişên xwe berfireh bikin û bajarê Tiltemirê kontrol bikin. Herêma çiyayeke zwanan di navbera herêmên Tilhemîs, Musil, Dêrazor, Girêspî û Reqa de ji bo çeteyan wek girêdanekê çêkir. Çiyayên Kezwanan bibû xeta pêdiviyên çeteyan. Wê demê yekînên parastina gel dît ku Daîş ji bo herêmê xeternak xuya dike û YPG rê li ber pêşveçûna çeteyên xwîn mijgir. Piştê rizgarkirina Tilhemîs û Tilberaq û serkeftinên mezin ên YPG û YPJ baweriya gel bi wan zêde bû û wan dît ku ew xilasiya wan in. Li ser wê bingehê fermandariya giştiya yekînên parastina gel civînekî awarte lê darxist û di encamê de biryara destpêkirina pêngaveke leşkerî hat dayî. Armanca wê jî rizgarkirina herêma çiyayeke zwanan ji rêxistina terorîst a Daişê bû. Di dîroka şeşê Gulana 2015 de hemleya rizgarkirina çiyayeke zwanan û gundên derdora wê dest pê kir. Şervanên yekînên parastina gel û yekînên parastina jin bi ruhê xwe şoreşkerî ber bi enîn şer veketin re. Ji bo nivîsandina çîrokeke nû ya azadî û qehremaniyê, ronîkirina rêya azadiyê, hilgirtina ala serkeftinê bi îradeyekê ji pola, ji bo welatê xwe û mirovahiyê bi rihekê fedakariyê li hember hemû şert û mercên zehmet û dijwar amaden. Di rojên destpêkên hemleyê de şervanan îradeya xwe ya xort nîşandan û destan nivîsandin û di nava cilûbergên xwe de dîrokeke dirêj a têkoşîn û berxwedanê hilgirtin. Bi rihekê fedayî garîbûn pêşveçûnekê xort bikin. Di encamê de gelek herêm hatin rizgarkirin, derbeyên giran li çeteyan hat xistin û ewlehiya gel hat mîsogerkirin. Di hemleyê de hevkarî û hevahengiyeke bilind a di navbera hêzên beşdar de hat dîtin û hemle bi serkeftî berdewam bû heta ku armancên rizgarkirina hemû herêmê bi cih anî.
ددمکی ده کو حمله لگور پلانسازی و هماهنگی به همو هیزا خبره و دچو و چتایان دربین گران جه شروالین آزادی دخوارن. د 14 گلان 2015 ده پشت 8 روزان جه دست بکرنا حمله نوچه خمگین هات کو فرماندار روبار قامشلو کو یک جه پیشنگ نافدار این یپگی فرماندار انیا روجاویا کانتونا جزیره و یک جه پلانسازی نافدار این حمله دنوا حمله ده گشت آستا شهادتی. جبو گیاندنا تل ابیات جبو گیاندنا کوبانی حتی داوی بیسرارن تایبتی جی هزی ما یپگی و یپجی دوی ملی ده خودی اصرارن کو نافبرا سریکانی و کوبانی ده خطا کی چکن و خو بگینن کوبانی دوی ملی ده هم قرارلینه د انجام ده فرمانداریا گشتیا یکینین پاراستنا گل به داخویانیه که راگهاند کو حمله به ناو فرماندار روبار قامشلو هاتل دارخسته. دنگ تولهلدان بلند بو و شروالین آزادی به رهی خوی به ایراده و به ریارداریا خو آماده کرن دا کو تولا شهید روبار راکن. یکو جان خو جبو دوزه فدا کر و جبو پیکانین آرمانجین کوی دخواست پیک بینه به بلند کرن الله سرکفتنی لسری جای که زوانان و قوناغ یکی ما حمله ببینه که پولایی شروانان دست بکر. لهرما جای که زوانان و گندوارین باجار حسکی تلتمر و سرکانی شروانان در بین گران لچتایاندان در انجام ده هجمارک مزن کشتی و بریندارین چتایان چی بون و جبر و چتاین دایشی خواستن خو بکشینن و براون لی نکارین. جبر کو جالی یپجی و حاتبون فتساندن و دورپیچکرنک مزن لوان حاتبو گره. و شروانان بیراده که خود و پولا لدیجی تروری برخدانک دیروکی نشان داد. پشت شرین دجوار و گران لدیجی رخصتنا تروریست آدایشه شروانین یپگی و یپجی دو قوناغ یکم ده کود 21 گلان ده بداوی هات و کانین تروری به تواهی جهولی را کرن و کارین جایی که زوانان و 221 گند و گل گندین پچوک و مزرا رزگار بکن. دوی قوناغ ده 532 چتین دایشی هاتن کشتن و شروانان 53 ماشینین لشکری و وسایتین زرخی چتای روخاندن و گلک چک و جبل خانجی دست سر کرد. حیان هاجی شانین دایشی هول دادن ایریشی جاین که زوانان بکن لی هر تن به انجام دمینن. جبر کو هزین سوریا دموکراتیک هبونوان جهولی رادکه و جهمو مدرسیان ده پاریز. دوی قوناغی ده 46 شروانین یپگی و یپجی به سربلندی گشتن اصلا شهادتی و به فداکاری خو سرکفتنک مزن جبو مروحیه به دست خستن. آلا آزادی بلند کرن و بون سمبولا فداکاری و قهرمانی. لبای خو میراثک رومت و میرخاصی هشتن. کو جبو نفشن پیش روژه جافگانی الهام به و بون سترکن کو ریا آزادی رونی دکن و شورش روجاواد خملین.